Dresovi svih fudbalskih klubova, dresovi za svjetsko prvenstvo u Rusiji i brojna druga sportska oprema samo na Felje Sports. Link u deskripciji. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Veliki preokret u Rimu, Roma eliminisala Barcelonu iz Lige prvaka. Veliki skandal u Madridu, UEFA sprema žestoke kazne. Ronaldo prijeti 10 godina zatvora zbog utaje poreza. Izvučeni parovi polufinala Lige prvaka i Lige Europe. Iza nas je, možemo reći, najuzbudljivija fudbalska sedmica u ovoj godini. Desilo se stvarno jako puno dešavanja, jako puno preokreta, jako puno skandala, da to tako nazovemo. A idemo na brzinu pregledati rezultate ligaških utakmica za vikend, pa se odmah bacamo na Ligu prvaka. U engleskoj Premier ligi City nije uspio osigurati titulu ovaj vikend protiv gradskog rivala Manchester Uniteda. Iako je tim Pepa Guardiole vodio 2-0, na kraju su izgubili rezultatom 3-2, te će tako morati još malo sačekati do proslave titule. U francuskoj ligi 1 Pariz je odigrao 1-1 sa Saint-Étienneom, međutim i Parižani bi uskoro trebali potvrditi titulu Lige 1. U italijanskoj seriji A pobjede su odnijeli i Napoli i Juventus, a stara dama još uvijek ima 4 boda više u odnosu na drugoplasirani Napoli. A prvi tim koji je potvrdio titulu iz Liga petice jeste Bayern München. Naime, oni su nakon pobjede protiv Augsburga rezultatom 4-1 proslavili novu titulu Bundeslige. U španjolskoj ligi ove sedmice odigran veliki gradski derbi između Reala i Atletika, rezultat te utakmice bio 1-1, što je doprinijelo da Barcelona ponovo ode na 11 bodova više odnosno na Atletico. A Real je nakon ovog rezultata spao na 4. poziciju u La Ligi. U utorak su odigrani prvi uzvratni susreti i četvrtine finala Lige prvaka. Liverpool je potvrdio svoj prolazak pobjedom protiv Citya rezultatom 2:1, dok je veliki preokret viđen u Rimu. Barcelona je uspjela prokockati pobjedu iz prve utakmice od 4-1, te su Džeko de Rossi i Manola s Romi donijeli veliku pobjedu, koja je bila dovoljna za prolazak u polufinale Lige prvaka. Nema sumnje da je Roma zaslužila prolazak, a ovo je bila zasigurno najlošija utakmica Katalonaca ove godine. U srijedu je i Bayern München potvrdio prolazak protiv Sevilje, a rezultat te utakmice bio je 0:0. U drugoj utakmici Juventus je bio na pragu velikog preokreta, ali je njihove snove srušio sudija Oliver, koji je u 93. minuti dosudio penal za Real Madrid, koji je na kraju realizirao Cristiano Ronaldo. Mišljenja oko ovog penala su podijeljena, a da li je bio penal procijenite sami. Ono što je uslijedilo nakon tog penala jeste crveni karton za Gianluigija Buffona, kojem je ovo vjerovatno posljednji susret u Ligi prvaka. A čini se kako UEFA ne prašta ni legendama, te ukoliko Buffon najavi kako je ovo njegova zadnja sezona, oni će mu suspenziju prebaciti na utakmice serije A. Navodno i nakon utakmice u tunelu došlo do fizičkog sukoba između igrača, a glavni akter u tome prema pisanju španjolskih medija bio je Marcelo. UEFA radi na prikupljanju informacija, a neki od igrača mogli bi biti kažnjeni. Također bi mogao biti kažnjen i Giorgio Chiellini, koji je nakon dosuđenog penala signalizirao igračima Reala kako su potplatili sudiju. A najgluplji potez, iako nije ni igrao u toj utakmici, napravio je Sergio Ramos. Naime, on je nakon trećeg gola Juventusa sišao pored klupe Real Madrida, gdje ne bi smio biti s obzirom na suspenziju, te bi tako prema pravilima UEFA trebao biti suspendovan na barem još jednu utakmicu. Idemo se sada na nekoliko trenutaka odmoriti od Lige prvaka te pregledati rezultate Europske lige. Ni u Europskoj ligi iznenađenja i preokreta nije nedostajalo. CSKA je bio na pragu velikog preokreta, ali Arsenal ipak uspio izjednačiti te tako sa 2:2 proći u polufinale. Preokret je napravio Marseille, koji je nadoknadio 1:0 protiv Leipziga iz prve utakmice, te velikom pobjedom od 5:2 prošao u polufinale. Najveći preokret zasigurno je viđen u Salzburgu. Naime, Red Bull Salzburg nadoknadio je 4:2 iz prve utakmice, te pobjedom od 4:1 obezbijedio polufinale Europske lige. Sportingu je jedan gol nedostajao za produžetke, ali je ipak na kraju polufinale prošao Atletico Madrid. Danas u 12 sati je održan i ždrijeb Europske lige, a u polufinalu će snage odmjeriti Marseille i Salzburg, te Arsenal i Atletico Madrid. A sada se vraćamo i na Ligu prvaka. Ždrijeb Lige prvaka održan je također danas u Nyonu u 13 sati. A ždrijeb je ovog puta spojio Bayern i Real Madrid, te Liverpool i Romu. Odmah nakon ovog ždrijeba počela su pisanja medija oko namještanja ovog izvlačenja. Svi se sjećamo slike prije ždrijeba za četvrtfinale Lige prvaka, na kojoj se jasno moglo vidjeti koji parovi će biti, da bi jutros oko 8 sati administratori na Rominoj stranici za prodaju karata za utakmice otvorili prodaju karata za utakmice Rome i Liverpoola. Samo nekoliko sati nakon toga Roma je izvukla upravo Liverpool. Dvije slučajnosti ili ne, procijenite sami. Njemački mediji su danas prenijeli kako će novi trener Bayerna od naredne sezone biti Niko Kovač. A navodno će Bayern za njegove usluge Eintrachtu iz Frankfurta platiti 2,2 milijuna eura odštete. Robben i Ribéry su navodno postigli dogovor sa Bayernom, te bi u tom klubu trebali ostati do 2019. godine. Francuski mediji isto tako pišu kako je Paris dobio novog trenera, a radi se o Thomasu Tuchelu. Prije nekoliko sedmica mediji su objavili kako je Tuchel novi trener Arsenala, a sada se situacija dosta zakomplikovala. Nakon ispada
otpadanja od Rome, odlazak iz Barcelone najavio je Andres Iniesta. On bi trebao pojačati kineski Tianjin za 37 milijuna eura. Posljednja vijest za danas tiče se utaje poreza u Španiji, a optužen je Cristiano Ronaldo. Ronaldo se tereti da je utajio 14,7 milijuna eura poreza te mu prijeti 10 godina zatvora ukoliko ne isplati 29 milijuna eura odštete poreznoj upravi u Španiji. U skoro istoj situaciji prije 5 mjeseci bio je Leo Messi, koji se naravno odlučio na uplatu ove odštete. I eto ga, to bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, a podsjetimo se sada prošlosedmičnog centralnog pitanja. Da li poraženi timovi u Ligi prvaka imaju ikakve šanse u uzvratnim utakmicama? Ove sedmice u glasanju su učestvovala 2973 glasača, 66% glasača smatra kako poraženi timovi nemaju šanse, dok 34% glasača smatra kako oni imaju šanse. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: da li je Michael Oliver ispravno dosudio penal za Real Madrid? Link za glasanje imate u deskripciji, glasati možete do narednog petka kada se naredni put gledamo, a do tada veliki pozdrav!